Nga woli kubona bambi mbeera yaisano abaana nabamu kubasoga abaidi okutyabula omugongo mube mwidi makina amasoga nga mwidi Baloteli nga nakikuba nimbusa ababembi baidi na makina amasoga era nga babaine mu video edabembi aye eri abaana abandi abasoga bali kulaga nti tibali kulambala era nga bali kwenda kumenawo ababaka bibe mwidi bambi ba Baloteli bemubona era nga muli kubona omuyayo ono omwana wa kabi mukuba amakina amasoga nono wano wendi waliwo omukolo weguli era nga bakyali bano mbage ninga babese wabula nga bali kuba amakina nga balekairo okukina wabula nga bali kufudumuka bufudumuke makina. Oh my god, imwe nimwe bani ze bande tawesa Joseph okusinzire butokolo yesebo butokolo kiruyiwa otuke bulamaji wagema ngoli kwidema wagala wagati yao. Okay, tulikuja kukwirira ate ni 1 seta wano mpola hawe amaina guni 1 banta byashika Sirimani nga nsinzira bulowoze ku kyaleyo kyebeta buyubu nga timu yange bajeta Dilemate eme group okusinzira kina wanswa. Okay, nabo abane nababe muri kubona nga bali kukina amakina bambi ndina okwidukiza bambi mukwano nti oli kwa Y Media abakali kusubscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Kanu kakozenga ka kodio nenza ku introducing abantu bano nze ndi Yazid Yolisigira ngaye mwidi bulungi awo Fabusado Mbikado. Ndi wano tuli wano n'abaana bano ndaba tukobere kuko ekitone kino ekyokukina amakina amasoga abakitolawa iwe tutandike niwe nkubo ine ngo kino olina engeri wakina watamu nagekyenzi watamu agekirokole talent eno yokukina amakina amasoga yavwawa talent eno yali yavwa ku badada bange bali bakinino ino nize ekinonereze kyandida nga kuva P1 paka P7 nasomera bwerere bali bakinino nga bakina biki nga bakina makina masoga uzanti nga bakina abantu so iwe kuva ku P1 paka P7 bano ba ku training akuko okukina ngo oli muto obaga byega wajja okwesanga ngo obyeze enkendo osobola okujuniola ban training nga nayegera ku isomero betabo wa primary school kwa ya master yan training nga bamweta Mr. Chibuka yan training music ono Mr. Chibuka. Yes sebo mulamuse ko ali kubona sebo lyota sebo je bale. Okay, okukina makina amasoga okwaga inotya abantu banumirwa era nti naba batubererawo if twasoma ino kiryawo aiwe twasoma ku twafuna okwega ko kitone ngekyo ekiri tutambuza okutuuka botiwo twagaine baba iwatoka muchakomeka nakoma musinia 2 senior 2 bakutikira tibantikira kasente kabula aira senior 2 wandijire kusomera wayambala gawuni mbona nalero n'abaana sale babatikira sebo naba ontere mu kyonkobye oda kuntwala mwene iwe ontandikise kwekyo kyoli pena. Okay, iwe so iwe byo kukina bitola wabino okukina amakina amasoga gava ku badada kagaja galanda ku baba mama side ni side bali bantu bakini so buti talent ene vwa bwangululyo weno oli mukini ndi mukini musoga ero kina amakina amasoga gano omuntu atagaide bulungi ayandi enzoga yega abakola batya ngoyenzo kwega amakina amasoga osobola okugemagana n'omuntu nga musuga ngaidi amakina amasoga nga buti ngaife saa no tufunayo omuntu nga natweyungaku tusobola omusomesa amakina amasoga bwe gatambula. Kyendi kwenda okutegeera engeri emumenamu omugongo muno mugumenamu mutyaga guno kyendi kwenda awo nola ategeere ola asobola okuba nga ali eyo bakuliya kuba guno mukutu gwange abagubona bantu bangi no so bali mu mitwalo n'abandi bali munsi da kuliya nga yenza okwega amakina amasoga akola atya. Amakina amasoga gano osobola okwemerera ng'oli nga nze buti bwoba oli kwenda okwega kukina amakina amasoga noyemerera obulungi oti amaani gava mu kifuba
nga geika wansi osobola okina ife abaganda bakina makina ga bigere gona era bo kyoba bona batwegomba ife amaanyi tugatola mu kifo ketugaisa wansi twagasibira mu kifo kitya kirala mu nkende so buti bwoba koyemerera nti enkende eno omugongo guno osobola ogulekula gwa bakagutambula bulungi mu ngeri yaagwo yankoba mbwe mutandika okukina amakina amasoga mbwe eri yebibagema emisimu gyabagema ekintu kyatandika kyoba bona muvangayo mwakola obudokoli mwataamu ebirungo mbukituufu eri yebindi ebibagema leka nkukubera amazima gano sibo amakina amasoga yalinga ali kugegenyako kituufu gulinga muzimu aye kinonereze ndowooza nti owo okinye wale emisimu gibayo gikugemye tuzira ku muzimu era tutubandwa sebo okay bambi tukajja amaiso bali kutuwayawayira koko iwe amakina amasoga iwe ogakina otyo amakina amasoga gano gwe bakukoba bati muzimu amasano go boyina go mangi mu kintu ekyo gebeeta omuzimu nti oba osanoika ino wakina abantu bakunumirwa nogwo gebeeta omuzimu baba okay wena gukugema yesebo gwagema guti gungema nabona kwekyo kyobonanga tukola mwidiro niwe okutusiima akoboti kama abaana bano mbatase kyoli kunkoboti zena buti sewe ntandika okugakina buti emizimu gingema gikugema nga weno tani soga sinanga ogeze emisimu gyangema nga tinoire mindi yesebo okay so kinonereze ekyamakina amasoga gano iwe mule buli wokina kikyowulira mulengo oli kukina mpulira nga nina isanu lingi ino nawulira nga ombiri gwange mulungi guzira mu kiba kiri kunsumbwa kyona n'obulamu bwange nabukumira mu makina omwo okay ate bino ebirungo byemuli kujanga mwongeramu aira amakina amasoga gali nga jasiga mugongo kumena nkende oti kukina kumena nkende kutambulira ku bunwe ayi tuli kubona nti muli kujanga mwongeramu ebintu ebyokuba ku butebe okukolera ku gaali biki ebyokusoda okutuuma bino lwaki mujanga mubyongeramu sebo no gugonko bintu omuzimu oguba gukugemye amakina buli gona gwatwaininga gavaayo n'ogugo tweta omuzimu wabanga oli kugakina okay so obutimwe babaganawa nze bandagana boyo ku igombola bulamaji kusabu kaunte mukina ku mikolo tulina ekibiina esebo n'ekibiina kirimu n'embaire kirimu embaire n'engoma lwaki bakuba ati abakinimu embu abakazi babenda ino kisinziira mwene w'okuuma bulamu bwo esebo wamala okukina kuku waire oba inuma eyo wabona nga abagala baidaido bakubenda obakobeku bangi baida aye olw'okukuuma obulamu bwo n'ekitone kye balowooza mu bwongo bwaibe buli wona enyankende eno n'otwala mbere noiza inuma abandi balowooza nga benda obeegesa okina otyo nga bw'okina bakazi n'abandi bakwegomba bati oba yandibere musaada wange okay iwe ki okukina kuno abakwenda bakwaganawa ng'onenzo nganze omukini bw'otuuka bwoba oli kuva iganga bw'otuuka ewa lugogo kuba oti njabula magi bw'otuuka ebula magi kuba oti ndi kujja butokolo ng'ekyalo kyaimu kiri wala ino era nti era nibyo tuzaalibwa yebayo abantu baliyo bangi ino baliyo bangi eriyo naikonto oba eriyo nsolo dabiina byonna n'amaadi ag'omwitaka twafunye tuli kunwa yesebo amakina amasoga gano ogafunyemu ku kyesofa amakina amasoga nagafunamu omufumbi amakina amasoga nagazimbamu enumba lekoti mali okuntwala speedi kamera ere egema mpola ye buli wontwala speedi ebindi bikutuka omufumbi amufuna otya amakina amasoga omufumbi namufuna namutola mbale eyo twali tugire kuba kinumo yamunake ndi kukina bulungi yanegomba twekirizaganya najja na yantwala mubazere be namufuna mugisu nafuna mukazi mugisu amakina amasoga ole yategera akadodi bale kyagamu mu buliri yategera akadodi aho twawomerwa akadodi n'amasoga muli kwa abana bameka tulina omwana ife mulala wa myezi 6 olina mwana mulala oli okola ki nze gwolibona okola ki okubanga olina omwana omulala omukazi edi lwaki yakusiima ng'akuba nenga oli kukina anti kwalikwayo naye n'emyaka gyange gikaali mito waliwa myaka meka niwe ndogera n'emyaka nga 2
myaka 12 eba oba naawo oba amaino ge batakuzaana go gatandika okulya meche bakuzaana kyolowooza kikaali kino kisobola kulya era kyona kisobola okulya ayo omuntu era yekuumaku kyebeeta okwekuzaamuku yesebo kale iwe ng'amaliikiriza niwe amakina amasoga okutolako nga wonko byoti ofuna mwina abakazi mbwoyenda abakazi bangi ino niwe obyogeire kiki ofuniyemoko bayo nkobye nti abakazi babaayo aye olw'okuma obulamu bwo tobeetanira kyokuba ndikutwala bigambo mukana mwena birano yakyogera ati buli waji abakazi bamwendera mbu afuniyemu abakazi obyogere biri ku kamera okwo buti lwaki oli kuwakana munange naye afuna abakazi muno mu mulimo gwaife aye nze nkaali ofuniyemu ki yesebo nfuniyemu kuba nti ndi kweyagala n'ekitone kyange kirijja mu maaso kyenenda kyolikuba emirimu gyange awandi mpayiriza bemituufu sebo bambi ndi Yazid Yolisigira ndi wabusede obikando omwe bali kuwagira baana baife bana abato tugezaako okubalaga ebitone nga bino oba oli awo tomanya tuna bali twogeranga kuku era ndidi kino kyenkoza kidda kubayamba kuku ndidi eyo baidda kubabona ino mulini smartphone tuzira smartphone oza smartphone iwe njizira oza isimu lyakutyereza nzira isimu lyakutyereza sebo ng'okaali mu nsi yiyo nti era nti katonda bwayambye bwongemyeko oti tomana nti idagifuna odi nga oli serebu yesebo odi nga wojja okukina abantu bakuba engalo yesebo naye sente bakufuwa yesebo ego sente edo odikozesa ki sente edo nina obuvunaanyizibwa nina abazeeyi bange bafunamuku obukosefu bwe mbambiyiza ku empiya najja nakola ki nabaidandaba waliwo yankoba mbu sente ofuna ino sente mukukina kuno mbwaye odikolesa ino mukujja mu malo g'okusirania baino mbu nibo obaako kituufu ebintu ebyo bituufu nze naakatandiika tisobola kujja mu ebyo mba nerandiza mwene ze nansobola okukuba ku ngaba banaife bakoba Baloteli twenda tube ku ngaba Baloteli oba oyenda kusirania Baloteli nze nenda okusinganwa naye aye obuzibu buli nti muwakusinga abakola ki akusinga ze nansaba mbeeku nga ye oikiriza nga akusinga ndikiriza ate amaanyi g'okolesa amangi ino abandi bakamba okolesa muti mbwotaaku bebyo tubikozesa ndi musiraamu sebo assalamu alaikum wa alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu kituufu oli musiraamu ate iwe amaanyi g'okolesa gano okolesa biki baba nzira kyenkozesa okutolaku amaadi na soda oliko original ndiko original bambi tujja kusiika gano nabo n'abaana baife bakuba amakina amasoga baidya okutengesa enkende batengesa enkende engeri abakazi banumirwa ife abasatu tutera kunumirwa ino tufune obujja kuba nze mba tebisobola ate ono buli wakina ati abakazi ne bakubeera endulu ze nakinuma nti lwaki tebali kubira ku nze endulu aye ekirungi ekiri mu nti ono yafunamu omukazi era nga ife abasoga we are proud of you tukwenuminkirizaamu nti wajja embaali mu bagiso wakolesa enkende eyo ekitone ekyo waleeta omuntu so twenda ono yena ajeeyo yena ajja aleeta omuntu owundi awulire so nekyo banange ndi kwa media abakali ku subscribing please go ahead and subscribe like and share our videos Yazid Yolisigira